I zdravo svima, dobrodošli u novu ediciju šta sam gledao ovo je naravno za prošli mesec, odnosno za maj. I pre nego što krenemo, obavezno se subscribe-ujte i uključite notifikacije za još akvih videa, možda me zapratite na Instagramu i na Letterboxdu, ti linkovi za te profile su dole u opisu ovog videa, novi Instagram nalog jovan.sem jer sam izgubio pristup prošlom. Također možete postaniti član ovog kanala i podržite moj rad time ili možda me podržite super tanksom, linkovi za te stvari su također dole u opisu ovog videa. I naravno, obavezno mi napišite u komentarima koji je dobar film koji ste vi gledali u maju. Kao što već možda znate, mesec sam počeo sigurno najvećim poduhvatom za ovaj kanal do sad. Gledao sam uživo svih 10 filmova serijala Lude godine, odnosno Žike dinastije, kako god vam valja. Siguran sam da je deo vas već bacio pogled na taj iscrpljujući poduhvat. Nego eto, šta reći što već nisam. Ovo je prelud serijal i drago mi da sam ga pogledao. Ima neke odlične momente i neke ne baš toliko odlične. Sve u svemu, ovo je legendarni 10 filmova koji ne bi postojali danas ni u jednom smislu moguće. Ali eto, bacite pogled na video da rangiram sve ove filmove iz ovog serijala. Ovo je odlično snimljen dokumentarac koji dovitljivo kritikuje tadašnjicu. Mada Isle of Flowers se dosta dobro može povezati sa sadašnjicom. Svakako imate ovaj film na YouTube ako vas zanima nešto malo drugačije, a i kratak je film pa vam neće oduzeti mnogo vremena. Matrix pre Matrixa. Dark City je kriminalno potcenjen. Iskreno sam se iznenadio kad sam video ovaj mraču skrojenu misteriju thriller koji ima svašta da vam poruči. The Matrix je vidno uzeo inspiraciju iz ovog filma i donekle razumem zašto nije toliko poštovan kao taj. Ipak se malo teže vari i nije za svakog, ali ako volite The Matrix, Dark City je jedna ogromna preporuka. Film koji donekle uspešno ismeva nepotrebne filmove o proizvodima. Ima smešne momente, ali oni ponekad mogu da odu prejako u cringe. Obožavam Jerryja Seinfelda, ali ovaj film je u nekim trenucima bio samo prečudan. Kapiram da mu to bila poenta, ali na kraju film pati od istih grešaka kao filmovi koji ismeva, što je česta zamka u koju pade ovakvi filmovi. Svakako, Unfrosted je ok komedija. Solidna fantazijska avantura. Iako je zvanično četvrti film u serijalu, prethodni nisu neophodni za razumevanje ovog. Dostan je povratak u ovaj svet i dobro postavlja nastavke. Mislim da su likovi dovoljno dobro dramatočki snažni da održi nastavke, ali film pati od klasičnih falinki ovakvih filmova. Ipak je predvidiva avantura i slično ste već gledali ranije, ali je svakako dobra zabava. I obavezno bacite pogled na pregled koji sam radio za ovaj film. I za svaki video koji pomenem, i da sam uradio za njega video, bit će dole u opisu link za taj video. Još jedan iznenađujući dobar thriller, više nego što se očekivalo. Glavni glumački trio je bio odličan, čak i Zendaya je uspela da dokaže da ume da bude dobra glumica ponekad. Muzika Trenta Reznora i Atticusa Rossa je za sad najbolja ove godine. Challengers je solidan film koji je sigurno vredan vaše pažnje i sadrži jednu od boljih završnica koju sam vidio u skorije vreme. I uradio sam i pregled za ovaj film, ali u vidu mog videa 3 u 1, gde radim 3 pregleda u jednom videu. Bacite pogled na taj video jer mislim da je malo su ti videi nisu baš dobro prošli, a mislim da su baš cool. Gledao sam ga kako bih ogledao sve Kubrickove filmove i samo uradio tier list video. Svakako je klasičan hollywoodski epski spektakl koji je bio urađen ok za tada već istorijski podžan na izdisaju. Kirk Douglas je bio previše drven i jedva sam uspio da izdržim cijelih 3 sata i 17 minuta. Ako ste u potrazi za nekim ovakvim filmom, siguran sam da je ovo pravi izbor za vas, iako je najmanje Kubrickovski film od njegovih. Standardni novi Guy Ritchie. Ništa specijalno, ali svakako zabavno. Henry Cavill je pokidao, kao i Alan Ritchson. Ovo je jedna vrlo ubitačna i brza akcijna komedija koja je ipak na kraju dana nebitna i samo lošija verzija filma Inglourious Basterds. Svakako dovoljno je ok ako nemate šta gledate, a treba vam nešto brzo, smešno i zabavno. Komedija koja je počela vrlo dobro i čak je trajala ok, ali je kraj u potpunosti upropastio. Zac Efron je zapravo bio skroz ok, a John Cena je pokidao. Ricky Staneki je glupa komedija sa još glupljim premisom, ali mi je dovoljno bila zanimljiva da je pogledam skroz. Nije mi žao što sam dao skoro 2 sata svog života na ovaj film, ali je svakako mogao biti mnogo bolji. Jedan skroz ok kratki fun film o Wolverine u vreme Vikinga. Akcija je izvrsna i zaista stavlja neke hollywoodske filmove na stup srama. Efekti su zanemarljivi jer ipak u pitanju fun film, ali koreografija i gluma je apsolutno prodala akciju. Za sve fanove dobre akcije, ali i Wolverina, ovo je film za vas. Dokumentarac o izlasku filma A Clockwork Orange u Španiji za vreme diktature Francisca Franka. Prikazuje koliko je moć imao ovaj film i koliko je značilo što je izašao baš tada kada je. Pritom pokazuje koliko moć ima film kao umetnost i mediji da utiče na politički reljev države i opšte ponašanje stanovnika iste. Nisam očekivao da će film biti baš o tome, ali je apsolutna preporuka za sve fanove ovog filma. Intervju psihijatra i naslovnog Icemana, plaćenog ubici koji je radio za mafiju tokom 60. i 70. godina prošlog veka.
Razgovor me podsjetio na ono iz serije Mindhunter i jednostavno je samo to. Razgovor je duboko poremećen individu je psihijatar koji ga pikira posebnim pitanjima pomoću kojih publika otkrije po nešto novo o njemu i o tome zašto i kako funkcioniše osoba kao što je on. Jedan od boljih dokumentaraca koje sam pogledao je sigurno jedna od najzanimljivijih istinitih priči ikada. Šteta bi bila da nije prikazana na filmu. Film je o Rodriguezu, jedan nažalost opskurnom muzičaru koji nije bio popularan u Sjedinjenim Američkim Državama, ali zato jeste i Južnoafričkoj Republici, gde neznano za njega postao ikona bunta i kultna ličnost za mnoge ljude. Neću ja mnogo otkrivati, ali je jedan ogromna preporuka, čak iako ne znate mnogo o njemu. Šta više, možda vam film tad bude još bolji. Iako se nije očekivao akcioni spektakl kao Fury Road, ovaj prikl je svakako bio donekle razočarenje. Vidno loši kompjuterski efekti su se previše isticali, a narativna konstrukcija nije potpuno valjala. Anya Taylor-Joy je bila solidna, ali se Chris Hemsworth nije složio sa njegovom ulogom kako treba i promašen je lik. Svakako Furiosa, a Mad Max saga nije loš film i za fanove ovog serijala je preporuka, samo eto ne očekujte klasičan Mad Max film. I ako želite vidjeti pregled za ovaj film, uradio sam video. Inovativan dokumentarac i sigurno nešto što nisam očekivao u dobrom smislu. Sramotno je jedini film koji sam ogledao na ovogodišnjem Beldoksu, ali dobro šta sad, nije se imalo mnogo vremena, kao na primjer za Fest. Svakako The Mother of All Lies je zanimljiv film koji me svakako prijatno iznenadio po inovativnosti i lakoći da ispriča jednu vrlo tešku priču. Samo ok određena priča o lovu Bin Ladena. Neke stvari su dobro objasnili, ali su nekako preskočili sve i svašta, odnosno tako se barem utisak stiče. Ako vas zanima ova priča, mislim da je bolje da ogledate odličan igrani film Zero Dark Thirty. Divno animiran film koji predstavlja saradnju Walta Disneya i Salvatora Dalija koje je počelo još pred početka Drugog svjetskog rata. Drago mi je da su uspeli da je završe jer je predivno animiran film koji oživljava vanvremensku Dalijevu umetnost. Sigurno sad ima neku dublju poentu, ali evo da citiram Dalija, činjenica da ja sam ne razumem šta moje slike znače dok ih slikam ne implicira da nemaju svrhu. Prvi Wes Andersonov film koji mi je snimio je bio ok. Nije još razvio svoj karakteristični stil režije, ali kroz film je primjetan njegov tip humora koji mi prija. Humor je realno izvukao ovaj film jer je pored toga i neki cool pokreta kamere nije ništa toliko specijalan, pogotovo ako se poredi s kasnijim filmovima njegovim ili čak i s njegovim sljedećim filmom Rushmore koji je itekako bolji. Rekao bih da je Bottle Rocket Andersonov eksperiment, odnosno u njemu je postavio sve njemu bitne teme i motive koje je samo uspješno razvijao u narednim delima. Ovo sam pogledao jedan dokumentarac Five American Handguns, Five American Kids, koji govori zaista o 5 života američke dece koji su poginula usled nemarnog korištenja oružja. Iako je malo zastareo film, priče i teme kojima se bavi su vrlo bitne i dan danas i jako je bitno pogledati ovaj film. Mislim, ne kod nas toliko jer kod nas nema toliko problema s puškama, ja mislim, ali mislim da treba dići svest o tome koliko je zapravo to opasno i koliko ne treba da deci imaju pristup oružju. Tako da imate da film na HBO Maxu, odnosno na Maxu sada. I posljednji film koji sam pogledao ovog mjeseca jeste Mad Max Fury Road, jer sam jednostavno hteo da se podsjetim kako dobro mogu ovi filmovi da izgledaju, jer Furiosa je nekako bila baš neko blatnja film. Ali da, Fury Road je fantastičan i baš onako kako se sećam. I drago mi je bilo da sam mogu da isperem oči od onog užasnog CGI-a u Furiosi. Ali eto, pokazuje samo koliko je George Miller legenda od čoveka i koliko ne možete to nikad osporiti. I to je bilo to za ovo mjesečnu ediciju šta sam gledao nadam se da vam se dopala. Vi mi obavezno u komentarima pišete šta ste vi gledali ovog mjeseca ili neke ideje za neke naredne videe. Ako želite postanete član, to možete uraditi klikom na link dole i želim zahvaliti Vladimiru Kljajiću koji je član već nekoliko mjeseci. A do sljedećeg slušanja ili viđenja, ja vam se odjavljujem.